Chamanikab Jehovah kisome ketachak eng betutab rani ikimite kibagenge kemi lesson nebo kitabutab Mariko nekiketou eng quarter-ini ko kebe wikishek 12 kimi wikit nebo 13 ko eng yu amache akono kokata ak mwalimuinik chekakochop Jehovah asikobit kinetkei kibagenge. Ko anendet ko Lilian Maswai akamite ketou lesson nebo 13 nelen Kiptayat neking'et. Akemite kora eng Jumapili nelen kikosegei ng'etiet noto nebo Jeiso. Ko atoche pastor sikomwoiwech akomwoiwech kole mite lesson mi ano. Kongoi. Chamanikab Jehovah kakoyai kokeny ing kebeberwek chekimi angen ale kait koskolen kolongwong ko asome asikobit ketebi tugul ing kelyekab Jeiso akotok ing kainetab Jeiso ole chamgei. Kebeberta noibu ko nebo Jumatatu ak Oeng kasi komwoe kole kikimilda koita. Ko nebo Oeng kasi kong'olole kabokorisiek chekikaba keririt. Kongoi. Chamanikab Jehovah akwek tugul chokosech boroindo nemie ni kitochok kora eng kanetishenyo. Amite kebeberta nebo kosomok kasi nemwoe kolen kitok Jeiso eng Maria ak alak kotokotin akwek tugul. Nebale chamanikab Jehovah ko kainekyu ko Stephen Aramaru aturori Jehovah eng betuni amu kibendi kekesu quartait nebo somok asiketou quartait nebo 4. Alen kongoi Jehovah amu kokoribech ako konetech eng quartait tugul. Kibendi kekesu lesson koboto kibagenge kinetikei kwang'an kasi yemwoe kolen oba eng ng'ony komugul akoamde logoiwek. Kondeiwek Jehovah kobiruro. Kongoi mising ko emakitou asome kesa asikobit kondoiwech kamuktaindet. Jehovah nesobe koikeny kiweku kongoi eng saitab korake. Kiptayat kakibe kemwa ng'olyong'ung nekikinetigei eng lesson nebo 13. Konye Jehovah kanetindet neo ko yemakitou Jehovah kakitachin kele indoiwech akinetech koneto mirmiryeng'ung netilil asikobit konetech akomwoiwech kito nekimwoe asimaek kutit nenyo nemwololi. Boisiene Jehovah eng ngosik chekose Jehovah ikochi akichek kamuget. Waak makeng'ung ki age tugul nekimwoe eng yu eng kainetab Jeiso ne noto yetindenyo. Amen. 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 Ko kongoi mising eng lesson abwoti ale kokinetkei. Eng wikit konye ko kokiker ng'wonindo nekitinye Jeiso nekikinyalil akikartat ako kosich kome kikibar inendet ako kiwo ketub eng kererit. Ko eng rani ketinye lapkeiyet king'wan kekose ole kikibirto Jeiso ole ng'wanindo nemaibwoti akot neking'wanit ole kikwere ikas kele kikwere yani choritit netindoi kito neu chepkomon betusiekab romanik ko kiikochin kebir chito sikemuti ipkekortoti. Ko kikas Jeiso tuguk chechang chemamuch akot keit yoto abwoti ale kikekas ko eng rani kekere Jeiso ne noto Kiptayat nekikong'et. Mapkotebi eng kererit. Kemite kitabutab Mariko kikere eng kitabutab Mariko siosir kimi Mariko 15 koite 42 akoi 47. Mariko 16 akebe kitabutab Kolosaik 2 koite 10 akoi 12. Korindoek netai 15 koite 1 akoi 8. Akebe kitabutab Daniel 9 koite 24 akoi 27. Ake Joanna 20 koite 11 akoi 18.
Ako mi kora ingen mwalimuinik chitugul kosomani lesson kaikas kele kamwa amite Jumapili ko ya kiasoman yotok komite kitabushek cheimuchi kowalwa Jehova kokono oteschini kora imuchi komami lesson lakini igere kotinyegei ak yotok. Abwati ale cheng kalamit ak kitabut sikobit isire asisoman ikose. Ko ngebe eng yu kekere eng kurget nekilen ng'oliotab metit komite Mariko 16 koite 6. Mariko 16 koite 6 kolen koite 6 kolen akilenji ichek amu kwong'ye kocheng'e Jeiso Nasarindet nekikakikartat kakong'et makomi yu oker ole kikakinde inendet. Kere amwochi malaikaishek koleji chekinyokocheng'e. Ko eng yu kekere eng lesson kekere lesson nekikesirwech eng yu ko komut kasi ko kiimenit nekale kiimenit kong'ete saa 6 akoi saa 9 nekimokotuku taritiet mami tarit nekityeni ako sakek ko kisis ki age tugul ko ki age tugul ko kiimenit kot ko makomi kaimenit ako kuo kawe kemboi kalya Jeiso ko kiwendi kakikartat. Eng yu komite romanik chekiribe Jeiso ako komache kakikartat Jeiso eng yu ako kiit koit saa 9 nekikeskei Jeiso. Ko akere konetishe mwalimuindet age ako daktari kale imuchi ibusi kabuset itebi ametinye kabuset koristo nenyonjinin saishek 3. Akere ale kaka ko nekitebi Jeiso kora koit kosirto. Ko eng yu kakonyo ipketup Jeiso atya kokimite kait Jumapili kabwa chepyosok 3 kekere chepyosok 3 chekibwa ipkwal nyamdutik kokakibata sabato asikoba ipkole koil Jeiso kou bitet eng desturi nenywanet. Ko kimite chito age nekekure Joseph Arimathea nekakoro Jeiso kosubi kole Jeiso ko sarunindet lakini kimakomache koborgei eng betushek choto. Kiboto inendet chekibo ngele high court chekimite lakini kiiywei amu ibwoti ile kinginyekelen kirwokyi Jeiso kolen biik acha kimache Jeiso keng'et kikartat omete Barabas kokisis lakini kiityi eng yu amu kekonor Jeiso kakinde agende koita nekakile ole kikindaita kurget komemuchi imilde kale kitindoi nyikisindab koita memuchi mami chi nemildoi ako ngot imilde ko inyendet kora ko kimuchi ipkikartaten kebarin amu eng serikalitab Romanik ko kimakoyanat. Ara anyun imuktoito ano Jeiso kong'et komang'une kurget anan kobwa kasubikab Jeiso nyokonem koita. Koita ko kimakomukoksei kakinde kesilen koita simabit komong. Ko eng yu kekere ng'etietab Jeiso maker koita Jeiso eng orit. Koit anyun kekere kait kong'et Jeiso ako karonet nemie nekikosigei amu kakong'et Jeiso. Kanyo malaikayat nyokoyat kurget akole Jeiso kuren kwandang'ung kimong Jeiso. Ko iker eng yu kabwa chepyosok nyokocheng'e. Koka nyokoker kole komamite kileji malaikaishek ngot ko Jeiso nocheng'e kokakong'et nyokokiba chepyosok choto. Ikere eng yun amache akochi mwalimu ngot komi kiy nemoche oteshi eng yotok amakibe Jumapili
atoche mwalimu. Pastayat tarishet. Ngalali ako kakarin ko rin. Kangong'et Jeiso. Koy ami salamaliet nitakekereng tayo kolen ami koboto akoy kabusunet. Abaibai ing mami kinakergei amu kiyote Jeiso naging'et. Ako mami kit nesirei kakaikaet nekinyor Joana. Amu kangole Jeiso ami koboto akoy kabusunet. Kung na matiageus kaniset. Ipkindoi Joana taramit. Akinyalil lakini kang'yawesyo kome ipkewirtanegei ing kapkwembeyot. Konyaliso chun tugul ako takeng'alale yoto. Ako kit nekapkokon kakaikaet ing Joana kanyo Jeiso. Kala amu a Joana tupcheng'wong ing ng'ang'utiet agenge koite 9. Kale kiami ing tamiriyet ing betutab Kiptayat ing kapkwembeyot nekikure Patmo. Atetab 11. Kala akakas tuget neking'alal. Tatya awelelgei ing koitetab 12. Aker kutinoto king'ololwo. Kala aker kit nekiu kelyek 7 chebo taishek chelaldos. Kala kwenutap kelyechotok bo taishek aker chi nekergei ak kwenitab chi kolochi ngoriet neitei kelyekchi. Akorotegei birionetab dhahabu ing teget. Akilel metinyi akolelach sumekchi kokororik chelelachen. Akou kelyekchi subunwet nesitat. Kitinye kecheik 7 ing keutnyi. Achoktoi 17. Amache awo 16 korok inendet yo. Akitinye kecheik 7 ing keutnyi nebo tai. Tatyo kong'alalas ing koitetab 17 yo kole kingaus kong aker atonu. Kong'ep kosyong. Kicham ketumchin beek sikosyong. Kole ng'ep asyong'u. Kale kolecho meiweishe. Amune? Kala kokonor eunyi nebo tai akolecho meiwe. Inendet nebo tai ak nebo let. Nosobe akiamei akokero asobe koigeny ak koigeny. Akotinye yateiywekab meet ak oldab chekikobek. Ko ngong'ololi Joana eng yu kokakotuiyo ak Jeiso. Ngesoman nguno yemakinetkei rani kokangoba kabokorishekab kowek nyokomwochi alamaliet. Koesyo chu kole kinges ine. Ara akot achek kokiriye tugul chepyosok chu to moitebakei. Kole ng'ole chacha kang'et kole acha kingen otebeu. Otebeu kero biik chechang sinye ngonyikisit kuni kotos rukan akilit ko nguno otebeu. Akoi kokaitagei Joana ak Petro korwai. Ko Joana inito nekilabat kabisa ipkoker kityo koyatat kurget komakany kwo orit kong'et kopotan akine kotobot. Nyokwone Petro kole sil kwo orit. Kong'et kotar Petro kokacha komanda no. Koiboti kolalei kwas Joana ipkoker komie as. Ko Joana inito singuno nekatuiyo ak Jeiso komi Patmo inegei. Kakochorgei eng tenunotet tugul. Tatyo kolechi ane nekiamei akosobe koigeny. Jehova initok, Jeiso initok nekeote rani. Ako kale ami koboto matebi ak Joana inegei akoi rani keng'ololdosi kuni. Ko tos ne nekebune? Tos ne kaimutik cheketinye? Tos ne rirek ak nyalilwogik chekibune ing lagokuk, ing osotiong'ung, ing manung'otiong'ung, ing boisionikuk? Tos ingen ile Jeiso nesobei neing'ololchini anan ngap kesa naikose kaing'et ile ibwetetan kolok ile ngasabucho, lakini ingen ile sobei ang kikutunye king'ololchini ingen ile nikikame nesobei anan kiyote kuyo akime amakingen as kele amu kere ale malaika ako kisoe lakini kikere kurgoti kora kosisyo, lakini Jeiso nesobei nekamache kenai kele eng kit age tugul neibune rani eng nyalilda anan ko musmuset age tugul inai ile sobe Jeiso. Kongoi.
ngates ngoliot agenge. Mi kamanutietab betutab tai nebo wikit. Ngalaletab Mariko kokesunoti. Amu kangalal Mariko komwa ngalek chebo let eng kitabutab Mariko 16. Koin ngetiet ko kikonam biik alake chechang koik betunotok ko kamanut. Kwache ko ki biikab Adventista komatakikere Jumapili koik betut nebo kamanut. Ko amune simakiyai kobo kamanut ko amu ma betut nebo kamunget, betut nebo ngetiet. Kristianik chechang chesoe eng betut nebo Jumapili komwoe kole betutab tai nebo wikit anan Jumapili ko betut nekinget Kiptaiyat nebo boiboiyet. Ako imanis boiboiyet betutab tai nebo wikit. Kaek kityo boiboiyet nemitei komu kakoterter Jeiso inendet Kiptaiyandenyo meet ak tengek. Ako boiboiyetab Kristianindet amu kaketiachin. Tikikame Jeiso komut kasi ako manget komakitindoi logoiwek chemiach. Ako takitapete kristianatenyo ko nga boiboiyenyo mising komelen boiboiyet nebo betut, boiboiyet nebo Jeiso nekinget, nekime ak kekonor eng kererit akonget eng betutab tai nebo wikit. Nitok boiboiyet neketindoi amu kiketiachech eng tengek. Ma betut nekityochech kebe kesa eng kanisa. Notok nyolu kenai ko ki kristianik kele ma betut nebo saet, betut nebo katiangnatet nebo mugulelwekyok. Kongoi Pastor amu kautiny Jumapili ne len kikasigei ngetiet. Kokemwa ile Jumapili ko mawal Jeiso Sabato. Ako kekere eng yoto kora kele eng betut kinyo Jeiso komawal ngatutiet. Ngatutiet nekiisto ko chekibo kimwoitoi ceremonial laws karureiwek chekiisto amu kikere amu kokinetkei eng wikit konye kingobetak anget nekinget kongete barak akoi ng'ony komelen makikerer eunekab chi, kibunu barak kipsengwet. Ko nekiibesio asimakomite kebore tiong'ik chekikibe sikeib korotik ipketumda asikobit kenyoiwekat. Kinyo Jeiso ako kinyokoib choto. Inendet nekinyokwo kererit akoib melekto nekitachek nekichamcham meet nebo oeng netakinyoru inye nekeiyan Jeiso komainyoru. Kokalen Mariko eng yo 15 koitit 42 ameche asoman yoto kito agenge ne amu kalen kingoek koskoleny amu kichobet kinoto betut neindoune Sabato. Aikas kamwa akoyonchindos sirik kele Jeiso ko kime komut kasi betut nebo chobet. Ako kimuny Jeiso eng kererit, kimungso alamalaisiek chik akichek. Abwoti ale makikakorwoiso amu kimakomi yotok ko kimungso tugul. Chepyosochu kinyokobwa nyokokere Jeiso kimungso akichek akoi koit koskoleny Sabato kekororokta asista kokatoigei kokibwa kokanyipkwalis sikonyor nyamdutik. Ko ing yu kekere kele koita nekikinde kekere Jeiso koborwech kora kele manget konamda Jeiso koita eng orit. Kitebi Jeiso eng orit kou yekikakisir ako kiit konget Jeiso. Ko ikere ing yu kekere ngebe 16 koitet 6 kenyoru
kole akilenji ichek amu kwong'ye ocheng'e Jeiso Nasarindet nekikakekartat, kakong'et, makomi yu okero. Ole kikakinde inendet, kakomwa akot pastor kole kinyokobwa koker. Ko ikere eng yu ile ikochin meetab Jeiso kokochin kamuket. Ikonin kamuket ak itonon eng Jeiso. Kaiker alamalicha kanyokoba ipkoro yekakonai kole kakonyo komache ipkoker. Ko akot achek kokonech Jeiso kamuket noto. Tos itonon iyai kito nekiyai ku akot Petro ipkoro kole wei. Akiwe akinye ibimwochi chito age. Aya, meetab Jeiso ko kingele kakeme, ko kimwa chito nekitonondochin yoto kole tos kakome iman? Komatebe alamalaikchik, kitebe neo netonondochin armies chebo koronoto. Kole tos kakong'et iman, kakome? Kele wei. Bas ko kiikochi Joseph Arimathea ipkokochi amu kinyo Joseph kele kakome Jeiso ako betutab komut kasi. Ko kimoko desturi nebo biikab olotok kotebe chito kikartat eng kosirtoe Sabato. Komwaita ibwat inget ile chito nekakikartat kotindoi, yani mameche chi korikchi nakatinye tewernat. Kikoito koek Jeiso koboto chetinye tewernat nga kimokotinye. Ko kikonkei Joseph kosom kole kono. Kekochi amu kakenai kele kakome iman. Kokonor Jeiso. Kiwo kokonkei ipkotonon amu kitakimuchi kenam akine, lakini kile ngowo ibosome kipkosom. Kikoito kereritnyi nekinanyi amu ki chichi kitinye tuguk lakini kokile maki kokochi baunatetab kipsengwet. Kiwo ipkokonor inendet akikere ile ngotko kaicham Jeiso komami kiy netokokerin. Kiy neitindoi iwendi, ngokakile iyokto akot ndibinyoru biik cheinget ile ipkobarin, komaikere ile kiy baret. Ikere ile atinye maket, kakikono Jehova boisiet neboyoe. Ko kiwo. Ikere ile akot inget ile keba ole mite meet itoboti, lakini metoboti amu mi Jeiso kobwaten. Inendet nekakoterter meet, kakong'et. Komaiywei ngotko imite fedha anan ko ne ikoitoi asikobit kotestai boisietab Jehova. Ikere eng yu kele chepyosochu kabwa nyokoba yundayun, ko kinyokoba akichek koek baornatet, maek murenik. Chepyosok sinyen eng olotok ki betusiechoto ko kimakikochin kimnon anan ko kitinye kele icheket che kiptainik, hapana. Koek chepyosok chekanyipkoker kele Jeiso nekanyokoba icheket kole ngipkiil, makur kolechi murenik ongebe sikotoretech oai boisioni, kikonkei. Ko ikere ile kakinyo Jeiso asikobit kotuiyo chekimakekere kele tindoi, imuchi isosegei ikere ile acha mamuchi ayai akinye, ng'o neingeno. Acha itindoi kimnatet nekakonin Jeiso amu kikome. Tinye kamuket, kitinye boiboiyet nekingokakong'et Jeiso. Makomi kiy kotononin, tonon akiyai boisiet. Ikere Peter kinyokomwa ako Peter nekikalat kinye, acha mongen chicho, ko kakokochi kimnatet kosikobit komwaita kole Jeiso nekakong'et. Tos ne nekerin inye asimemwaite? Tos ne netokoiker ile metinye? Tos mi kiy nesire meetab Jeiso eng sobondang'ung nekikokonech? Ko ameche akochi mwalimuinik koteshi asike atach mwalimuiyot age. Tos mite ng'olionut meche teshi? Yes, ya kameche ateshi ng'oliot agenge akobo kakasetabkei yekikosegei betunet Jumapili.
anan nebo ng'etiet na ng'alal Pastor betutab Jumapili. Kamwa ale betutab Jumapili amu kameche tikero mising kamanutiet nemite betuno. Ng'olyondoni komeche kenai kele kingomeche Jeiso akong'et komabut ng'atutiet age tugul nemitei nekibun Jehova. Kale kinyo asikobit kokimit ng'atutiet. Eng notok kotononi ng'olyotab Sabato ko Jumamos akoi tun koekei Jeiso nekomutech kebe gaa. Ko Sabato netilil nekitabanat akoberurot. Ko ngap kebwa betutab Sunday kokonech nitok akobo katerterisiet nekikinyoru nekikiro kemitei katerterisiet nekikiro yekingong'et Jeiso ngererit. Komwawech kitabuni nebo kitabutab Romanik. Romanik 6:4. Komwa ng'olyo nekale notok anyun kiketubech koboto inendet eng kabatisanet akoi meet. Suku ye kiking'et Kristo eng chekibek eng torornatetab kwanda kou notok kibendoti akichek eng sobondo nelel. Yekiro kong'ete Jeiso eng betutab Jumapili kenai kele kaking'etech koboto inendet. Ak kaking'etech koboto inendet amu kakitubech eng oretab kabatisanet ko keng'etye koboto inendet ak keiku katerterek ak kebendat eng sobondo nelel. Kibendat eng sobondo nelel yekikere ng'etyetab Jeiso yekingong'et eng betutab tai nebo wikit akoborchigei ichek koek baornatet kenai kele kakoterter meet ako kong'et akosob eng sobondo nelel asikesopchi achek tugul chekimite ngoritinyi. Eng notok ko mamitei ole kiyapta eng sirutik chetililen ko mamitei ole kiyapta betutab Sabato kele amu kakong'et Jeiso anyun eng betutab Jumapili ko ngiute anyun asikebwa kebebochi ngano kikosegei ng'etyetab Jeiso komabut ng'atutietab Sabato. Kimite kimunye eng Sabato kou ng'atutietab kwanda ak kebebochini ng'etyet nebo Jeiso neking'et betutab tai nebo wikit koek nitok katerterisiet sobit kebendat eng sobondo nelel yekimite eng Jeiso ak kesich kamang'unet yekikonyi kayaketab kei nenyi nebo oeng nekomutech kebe kabarak songot kora. Notok nekameche ateshi. Kongoi atoche Pastor. Kongoi. Eng kebeberta nebo Jumatatu keng'olole kele kikimelda koita. Mariko 16 koitet agenge komwoe kole akingokosirto Sabato kwal anyun Maria Magdalena ak Maria kametab Jacobo ak Salome nyamdutik asikobit koil inendet. So koimen koskoling kokosirto Sabato korwai tuget police koitet aeng ako kingoyai karon ne betutab tai nebo wikit koit kererit kokocher asista kong'ololchingei anyun kolen kosikomeldai koino koita nebo kurgetab kererit ako kingoyot met koker kole kakemelda koita amu kio mising. King'olole koita nekikimelda. Koita nekikakikere kererini ko kimache murenik chenyikisen ak chekimen asikobit komelda koita. Lakini kangiitu chepyosochu koitu kakemelda. Ng'olole bukuit kitabushek tugul ko 4. Tuguk 4. Meetab Jeiso, tubet ak ng'etyet akotogu koborchingei alamaliet biik chechang. En betusiek chekimeng'isiei kemeng'isiei en betusiek chetinye biik musmuset en tuguk chebo kwong'ut cheu ng'etyet kele to ng'ete chi kong'ete ano kikichor. Lakini amache keker eng yutok kele ingot ko tuguk chekimwoitoe rani keng'ochei akobo atindiotab Jeiso nebo ng'etyenyi. Ko netai ko matkeutye kele Jehova nekikipsengwet akine nekiyai kot konde kabuset serunekyok. Ngot ko kiyai tuguk tugul ko tos temene. Nebo aeng ko ingot kibun ano alamaliet nekekere ko kapkotemeljigei kurget akonde chobik
agobo tandos nebo kwangut amu kigesta eng koskolengu noto. Agot mating konyo kole ngon chepyosochu kokitemel kurgoti. Okinyo kobunan no kosire asikarik chekikinde. Chekimi chetai ak chebo aeng sikeitu anyun kurget yutok kokakinde. Nebo somok kokakinde ngokset koita. Akuyenyi ko kitinye muguret chekakirat akinde kongete ing'uny akoi barak akinde kongete barak akoi barak aketemeli tatya kinde ngokset nebo laitoriat. Ero kingealdo mbarenik kole kinye komi kit nekekure muhuri seal nekichile kartasit kabisa kole kondoi kit nechile orit kole nengiker kabisa ko kakiboisie soloiwek chetuen ako kakichil kartasit neiboru laitornatetab chito netinye baunatet eng ng'alekab kapimbar. Kikere kinye kiyai constitution no kibo Kenya katiba ko ngiker ko kakinde sei nebo Arap Ruto kikibaki betusiek choto kakikibaki ako kakinde sei ako tinye seal nebirir nekakechil kabisa kele seal nebo the government of the Republic of Kenya. Ko kaknyakinde ko ki betusiek choto ngitwa kit nekakonde sei akonde ngokset laitoriat ko kichinjoni mami oret age makibendi akot yani makibendi kotini makibendi korot age tugul iwendi ipkechululdoi ko kimukomi ole kimuchi kobun alamadiet kot kosir asikarik chemiru ak nebo let ip kosir kit nekikaking'och. Nebo somok ko ngot ko kikakichor akuyo mwoitoi biik to rahisi kasit noto nebo kwangut kenyisiek 2000 rani yetab waak angibibu kityo ile orni njukowek bwana kikapkinde borto kokitopto ko ng'alechu techu ngoro borto anan koe kikiborchi yekipketube nebo ang'wan. Ingot ko kilembech tuguchu chekitete alamaliet ngelen ongemwa amu kole kikichor lakini mang'et ko eng alamalaik tugul ko 12 koboto akot nekinye kikere Judas ko agenge inegei nekime akoli chun tugul chun ko kikibar kitile kateswek alak kemurmure alak msumenut kemwoke alak kipchabonik kemwoke ata ng'otit ketil ake kikartat Petro ko kakimumech tugul ko kibek. Ingot ko kiki nekikipongoni koskoleny ko kimakebire chito kitab charity kole angabwawa herai kitau Petro ng'alechu kikimi saa sita nebo kemboi tarik chukile kele po ngemwa lembech arai makoi tachalil akichok ko lembech chekikimwoi mami ot agenge nekitun kole oye biik chok ngamwa ane yalal borto makelen acha akoi kebare lakini akoi chukaimwei ibwati ng'alale Marigo John Mark nekimeta chito akwa suruali kolabat mbio kipchong'ai ko kanya kowalak kauyo kot kotonon tugul yani eng Pentecosti akomwaitaat kot kebar konen nekikochi bichotok nyikanatet neteni akot ngemwochin kelejin kakong'et kolejin chepyosok kaikero woi mamake ungetebi akot achek kokiribie lakat kero mamuitetu makelen yani koker kole yani grief nobo rirek cheng'wonen chekarukan chito akilit maiyan. Ako ng'oliot age ko ndakikisire sirutichu ko ki nekiboisie chi ng'omnotenyi kityo akosir kityo takimokosire kole kiesio akot alamaliet koyan kiesio alamaliet koyan kot koit Jeiso nyokobolchi kokergong kolech kalya amjomwowo ng'alechu ko ngot ko ki chito nekisire kityo ngon kotomtom takimokosire atindionto noto koweku kunoto amache ateshi kwoeng kasi amu ng'alale kobo korisiek chekiba komosta kererit
uye kakataimwa ingalalin nyo lelian ko kobokoryo ko kimokioni akot eng baornatet ko kimokioni ngokakomorok aisirosok kokaikai kwaya kituiyo chepyosok somok sikiyan kotonon nebo chito agenge ko ndakimoche kosir chito tugun chekimololu kityo eng taban ko kikilen kiker murenik makere chepyoso akinye amu isin meyoni chi korok testimony nenyi ko fake lakini kasir sirutikab Jehova kole kabokorishek chekishibuke ndaki tugun chebo lembech akot Bible ini tugul ni ndaki kitabuni ko kisire chi ng'omnotenyi komi atindonik chemi Bible chekimatosire ane ndakialene kiasire ikas atindiotab Juda ak tuguk chekiyai kijanaekchi ak nebo werit ko kitole kostogei chu korok lakini ng'ololi bukuit kweli akot yakomasta biikab Jehova komwou tuguk cheyachen chemorektoi chekiyai koboru kole imanda nebo Jehova ko kikisire eng kandoinatetab Jehova ngomi iman anan ko lembech komwou tugul mami kiy neunye kou noto ng'etietab Jeiso kilen kotyem oindet tuguchu tugul chu ako nebo let ko kikakichor bortab Jeiso ko netai ko kitakicheng'e kele rachu kikakenomchu asikarik tugul chekiyai investigation ko CIA ngo CIT ngo korot age tugul chemi ng'ony kokoi rani kotomo kebar ako kasar malaik ata chekipkinde korkoret kele kikanum akanum chekichorsei ngamakine ole kipkondei lakini kikenyoru evidence kele kikichor kikityach mami chi age tugul nekikinam kiyo kityo asikaricha ko kipkolendo alam en tisik oye momwa ole kang'et kole chut asike katit ngot keit kakong'et chito nekikilechi rib kolacha keng'ololchi Pilato kelechi to etech chu kang'et man lakini makingen lakini memwa awe kobarech chichini kabisa so memake asikaricha oroyo nam chepkondani akisis moite kunoto ko noto akoi rani kemwoe lembechechatak amu kipkolech tisik oye kemwochini Pilato lakini kitonon ine asikarindet nikinya kole kakiweritab Jehova man ko amache akesune ng'olyo nekamwa ale tos ne nekonin inilan memwaite Jeiso nekikong'et amu kakekwer lembechechu tugul machor chi ko mami amu masikarindet alamalia nekikirat mami borto akoi nguno kenyisiek 2000 baadaye eng all research nekikeyai mami takikiboru kityo kele acha kole nalakacha kikitupchi kererit ne wrong aya konun ins kenyisiek 2000 mami aya kolake king'et kitonu sikong'et kemboi ngoto king'et kemboi chito korok ne moamis kong'ete kosomok kasi koskole moamis kong'ete kosomok kasi kebir ipkochokchokan borto tugul korotiek len museret nebo korotik kikong'et olin koek panyek aya moamis kong'ete kosomok kasi akoi olin tugul olin ipkotemene kolain kot kome murtoiyo aya betut nebo somok kora kochamune mook ibwat yani yakail keldo kole anan ko kebunu sajari ngomakikonin kerichek kabisa iwache betut nebo somok koyote kang'et kasi ako akitembelune orit akinde patainik keker kele ngoto katemene akot korok asikarik icheket chikikere eng sang olin kobunono ako chito nekokikibir moamis betusiek somok ako chokchokoni korotik kosunono ngoto kakikotonu kityo ako makiutye kit agenge boisiet nebo kakartatet ko ki profession nebo romanik kimakomi chi nekingen tuguk chekiyoe kosir romanik kotinye pathologist nekisomanchi pathology ipkonai kabisa kole kakome chito koburu amu kiyoe keyai postmortem keyai korot age tugul lakini ako nguno akot ngisoman kitabutab Luka amu Luka ko ki daktari Dr. Luke ko kingen chito nekakome ak netokosobe ko ngosire Luka akine ko kinyo ko confirm onyo kwai confirmation ko daktari nekisomanchi bortab chito ako kingen romani kole ngosokome chito ngot ko kaesho kome murtoiyot kirorochi kutungoik ketile sikosom kinini as ko wisha no kome lakini kikitu kakome ni kele katia kele ngai proof ketor nguno kele
komong korotik chekakobesyo ak korotik komasi kokakobesyo ak beek makosunguani muguleldo sikokerkeitu. Ko ngiro kakolwelyo korotik koba komasta age kong'et chun kotililitu the lymph koek chun kokakome. Atya keyai testishek tugul kenai kele soso amu kekure asikarindo noto nyokokon evidence tugul chebo research nenyinet ak pathology report. Bas koek satisfied chun ako kakinde sei biik tugul ak daktarishek tugul chekiboishe. Bas kikochi Joseph chepkotu. Kou notok mami akot kebeberta agenge netogu lembechechata kele mang'et Jeiso. Ako nesire yotok kalya kanisetab Christianic nekitoune biik 12 akoi rani dunia msima ngoto kakilembech ko kibun ano biik chekang'ering'itu chekarue eng nyukounyeigei kot kotenini eng dunia msima akobo lembechat ngoto kakilembech. Tebutiet sikiwong'u kebeberta notok koni inye ne Kristiani kiyai baornatet kwonyicho kobo borishecho ne baornatet ng'ung rani ak ng'o nemoche imwochi akobo ng'etietab Jeiso. Tos kinyoru logoiwek chemiach chekororon nesire no tatya kenamdagei iman ongemande sikemwochi chechang chetungtung'yoti ing mesundeito kele sobe Jeiso. Amu mi biik cheborye maiyek, cheborye tuguk tugul, cheborye kerichek, cheborye atebet nebo beekab kong, tiyoshek ak tayoshek amu makongen kole kikong'et Jeiso. Ngosopche sobonwekcho amu sobe Jeiso ing oritinyo tatya koker chechang Jeiso nesobe akole amoche anai kit nekinai. Nito somenyu ing kainetab Jeiso. Tos mi chi netese ng'olyo ing kebeberta nebo Jumatatu anan ko kwaeng kasi? Das kongomami toche mwalimuiyot nebo kosomok kasi. Kongoi Pastor mising, kongoi. Kakibein aname ng'olyo naketestai kemi kosomok kasi. Ko ng'olyo neketare eng kwaeng kasi ko baornatet nebo kwonyik. Ko eng baornatet nebo kwonyik ko kikesir sirik chechang akobo baornatet nebo kwondo. Eng kibaornatet ko kit nekaker chito akoyan. Kit neikere konda ko newendi kabwatutik. Ko kit nekakwo kabwatutik ko kakokonin kamang'unet. Meche kenai komie eng yu kele komut kasi ko mabit chomyet, matakobit kikakobit orokenet nebo kwong'ut. Mising korok ko kamet nebo Jeiso nekisiche Maria. Kimi kwonyik 4 chekimameto Jeiso ako nekit kokitindoi tilyandit agenge nebo kapchi. Kwonyi chutok 4 amu meche keker kwondo nekitoi koker Jeiso kokang'et netai. Ngisoman eng 16 koitet 1 akoi 8 komwoe baorinik chebo kwonyik 4. Kwondo netai ko Maria ne kametab Jeiso. Nematiny kingenyalili Jeiso akebirtoi akebirei ko kiker kabisa amu ng'wan eng moet nebo kamet eng lakwet. Ingele tokoneran Jeiso. Konotok koe kenyisiek 33. Maitunis. Ikostoi ano lakweng'ung kokibir eng nyalilda neu notok. King'wan eng kamet ako kimameto kamet koker akoi lekimuti. Kwondo nebo aeng kekure Mary kora. Andap kewal kainet ake kekure Salome. Maria nekale kainenyi ko Salome ko ki kwondab Sebedayo. Ko Sebedayo ko kitindoi
murenik aeng anan ko somok cheki alamalaikab Jeiso. Kametab Jakobo ak kametab Johana ko kibendat koboto Jeiso amu ngele kakokasak ko kwonyichu ko kiek amu chepkametitab Maria ko kinamgei ak kakoek alamalaik chetupcho ak kakotuiyo ak Jeiso ko kinamak koek agenge. Kwondo nebo somok ko kwondo nekure kora Maria ne chepyosetab Cleophas. Ni inendet ko ki kametab Jakobo ne mining. Boisie Kingeresa James the Less. Ko chepyosochu ko kiboisie kainet Mary, ingen ile ing betusiek chekiche kimakenamdos kainaik kele ng'o nga kekure Mary kekure Maria tugul. Mi chepyosok ang'wanu che kakure Maria. Ko chepyoset nebo somok ni kwondab Cleophas, kametab Jakobo ne mining. Kwondo nebo ang'wan ko Maria Magdalena ne kikinemune oik 7 nemwoe sirutikab Jehova ngisoman eng 16:9 kale kingong'et Jeiso anyun koron mising eng betutab tai nebo wikit koborchigei korok Maria Magdalena, inendet kinemune oik 7. Kicherune oik 7. Ingen ile komut kasi kakobit biakit, kakeng'irtit Jeiso kou ya kamwa pasta kole maamis kong'ete kosomok kasi. Makosomok kasi ngot mising ko aeng kasi nekikitoune kebiang'it. Keng'irtiti Jeiso, kirwokyin, kimuti kimasi, kewechi kimasi kotokomi saa ngapi lekelen kiame amitwogik. Akinai ile betut nekibo Jeiso komelen chi nekiamishe akai amu amdaetab logoiwek king'ete nganaset age akoi nganaset age. Ko ngeng'irtiti Jeiso eng betutab komut kasi komi chepyosochu kokere baornatet. Maria itkai ingele Maria ini ko kamet kotupcho ak Lazaro itkinye. Amu ngewek atindiot kewendi akoi Lazaro. Akotab ketinde kotupchos ak Martha kora. Ko kwonyi ko kingakeistoe oik 7 amu atebenyi nekibo ibetabkei. Kotyak muguleldonyi eng sobondanyi. Nai ile kanyokoile nyamdutik Jeiso sikobit koil bortonyi. Komakiborye chepyosani ketebe kelechi ne chekaiyai chu. Angaiyai korot neya katakiname chepkondok keboisie siketorete biik alak. Sis ine chepyosani kai. Ko ngomi nguno Kipnene 16:9 kakome Jeiso koba chepyosok. Akile moistogei Maria kiip keker kabisa amu kiipkwal nyamdutik ak Maria chepyosochu ka 4. Chepyosochu 3, Maria kametab Jeiso, Maria nebo Cleophas, Maria nebo Joses, katuiyo chepyosochu makometogei akokaikai mugulelwekwak. Kong'et Maria ini kole nemotiny kikesorwo kianyoru Jeiso eng muguleldonyu. Mameche koistogei kamang'unetnyu eng kayanetab chichi. Akoi let ip koker lakinde ko ngoname amu kimi mokorek aeng'u boisiek aeng'u chekitoret chekikandoik. Joseph nebo Arimathea nekikon kererit ak Nikodemo. Ingele Nikodemo akine ko kiboiyot nekikakosik akine koek boisiechu aeng chekilech ometoiwech keyai. Kergei nabo kilen okone karama nebo mazishi kitore matowai chang makomi nafasi nekechongoni tugun. Ko kitindoi chepkondok tutigin chepyosochu korwaat kocheng'at rabisiek ipkwal nyamdutik. Ko ngole koibu nyamdutik koitu kotokomi asikarik akait kemboi. Kakekonor Jeiso orno kirerit kenam koita nenyigis kityo ak ipkekere kirerit. Ya kekere kirerit koker Maria Magdalena inakai lekatepto bortoab Jeiso ak lakikerta.
Agile kiwo mele kiwo lelo. Koma pa bijuna lage kalip ko tuyo ko tebing gori kwa ko sisyo ko tungu muito ko mo zuru daga Jehova gele. Petu tap tay ko geri met amu mi ge bawo shek somug. Me site somug ne ba Game Boy. Me site lo ne ba Game Boy. Ango tingri big. Ko no ge mo gele mi ribi det ne ba sai shek. Site somug ne ba site lo de Game Boy sa sita ne ba Game Boy. Ako geri met sa te sa. Konegit ko ibo ishin ne balet so kapit ko tiaga kita na garipsi. Kung gipoite side so bol engeme ta Palestine igere geche yat geche kimba barak ko toy kulilit ulimbo ko ngasis. Eng sa isek chengringen ko gimia sakari ko to gegere bi dai ni ja ko bia sakari kimio. Asakari ndani na kasakari ndani gimia sakari cheke kandam romanic. Koroga ke yang kan tuti gele oye orip ke kapesa agonye ke chor puri so se ke rip lambejek romanic ag yahudi ganget po yise kap kanisa kondoi che bo yahudi ko ke jeket che ba orin lagni melengi nget chin gereri ka ke konor chi ge bayam ma go mi chin nget ko nam ko asakari chi nget nyoto gin do gari ako tobeni amu mamir wondo karip so kongete sai se ja konor chiso kurip se ko gere yotak pagiri tes da kurip so sai so mong na bo Game Boy sai lo na bo Game Boy sa na bo Game Boy ko kita niki konge biju ingi ni lego mut kasi ko gibit kirkirineta bemet importane ne ginyigis au gi otagis gereri se ka pik timonget jo mong kowe ingi mun ningi wele deni igere teta metit ni igere ko weta ken kamiu ha kolo bi mo ke ko deju ko ji tukul bandanye akwam maman ge ko sischi ingo ala male ku jo to koro ko judas bandanye gongo mangu je son gereridi kumwa isuru te Jehova gule kinyo malege shek ngoe enge beberta gule giba malege shoko yung eng kitabu ta Mathayo kongonyo ko mangluga kole gonyo ko moe gole kangalal mari gonyo kole ginyo malege yat agenge agonyo gole Jesu kole kwanda ngumangu goge ka sasakari gis melelem beje ko ka sasakari gule ngon ko tu ngletem gele geger goger lilindo lopke yin ginyigis ke isto ko tagi liji malege yat kai agole Jesu nge ko gin ko nget Jesu no to ko moy suru de kap Jehova ko mie gole ma Jesu nege ne ginget kamwa luka gole kale ginget yo luleni chaba gereri shik chugo yo to tin ain ko mut kasi ne gipota ne bet ageger kapsa ko mondoi pindi pik tigine ke Jerusalem yo amuga kanyo Jesu ke weki sabon ko weki Jehova sabon do ni weritap Jehova ne ga gole baba kande sabon do nyu eunugu ko weki Jesu ke sabon do ni ne bo gipsungwet ne bo chiton ditap Jehova ako nam gomong Jesu engererit ko ga ko la chiton di ne nyo ko gingo twek Jesu nguno ko la nget ko pa oriat ne gi ron ne tai ko asagorinde ne miu ne ko kas ko giga somana den surute gab Jehova ko moy ko miegi agale gile ja sakare oye o meje ne mreju tos mi ginno meje ke gono yani ge jengora ke tugul amwa sakare ko tindoi fast report ne ko moy toy ka kero ka ko nget agi kirkire ne met ako pota ne met nyo to kala gi poten sa ke o ger lap ke yet ko le jito ko sarwa mungu agot ko mi imi ako tabe ina pundugi groi jabet kanyine tagin got rote tapchok ak ngotite ko le sarwa gipta yan ma ko sarwa amuli lito ne ginget onget ko gere Jesu kongonget ko gera sakare ko to ko kwongdosi kitigene kutuya Jesu ak Maria amuga ko tibi Maria nyu ma wako ngut ma Maria ip ko tibi aka kebiu sukchu kapurta ge hinyu kongo to birta ge Maria nyun ko Jesu
akoborchigei Maria. Koro Maria akomwochi kolech kang'et. Kong'et Maria sai. Kong'et Maria eng yotok ak logoiwek. Na ile baornatet netai ko askarik. Baornatet netai nebo biik chemo askarik che Romanik ko Maria Magdalena. Koib chepyoset kole kipkolen komwochi kou yekamwa pasta komelen kikiyoni chepyoso ako makiyoni kwony. Ko ngobendi kwonyi kokase komwaita eng yun kole koesio yun kole chacha memwokse kuno. Ko ngotokosise kobwa aeng'u kale konyor aeng. Ingen aeng yoto ko Jakoboit kai ak Yohana. Lobotunin nebo kwong'ut nemoche kokerkereri. Sikwakikishan konyor Jeiso akomwochi akolech matoimege eng yu. Panda akobomwochi chu. Yebata kitikin kotuiyo ak 11. Kame kityo anokito ale baornatet nebo Jeiso nebo ng'etiet ko logoiwek chemiach chekiit muguleldab Maria Magdalena ak kwonyik ak biik alak. Ako chotok logoiwek chemiachen chekibo asikarik. Kelechi asikarik achicha oripkei kabisa, omeche siling ata. Ingen abwoti ale ingen chito nekakwai kiy nekakoro kiy tekelele sikonyorun ilele ilen kemeche ata inye simemwa ng'alechu. Imeche siling ata. Mwoiwo tuguk chemeche. Imeche akonin ne, akonin karit anan akonin mbaret anan akonin kemwochi kabisa kelechi. Keale keberbechar askarik lakini eng askarik mugulelwekwak ko amu kime kotinyegei ak Yahudi ko kibo kounot. Ko kameche kityo amwa ale baornatetab kwonyik nebo logoiwek chemiach nebo ng'etietab Jeiso ko ki logoiwek chemiach chekiyat muguleldo nebo Maria akonyor kamang'unet. Ak ip komwochi kamet nenyinet Maria ak Maria jun alak eng mugulelwekwak ko kilopkeitu. Akomwochi alamalek 11 amu onyikonitu nguno. Kakong'et Kiptayat eng oldab chekikobek. Kakoterter meet. Tewernatet nekikitindoi komut kasi komakomi. Ng'etietab Jeiso ko logoiwek chemiach chekakolu eng mugulelwekchok chekonech kamang'unet kole inendet nekime, inendet nekikonor meet ako inendet nekang'et ko Jeiso. Nengiyan inendet komi kamang'unet. Nitok kokonech kamang'unet ko kristianik kele makiyan chi nekiplembechwa. Kiyoni chi nebo iman. Nengetach mugulelwekyok ketindoi kamang'unet eng borotet nekinyor kwonyichotok ak biik tugul chekiker baornatetab Jeiso. Ayenyone nebo aeng kengen kele kikitach chi nesobei ma chi kiplembechwa. Tos mi chi netindoi kotes ng'olyo? Ngebe kebeberta nerubei. Kongoi bikyok. Karibu. Yetindenyo ongilosu, yetindenyo ongilosu, kikong'ete kereri, yetindenyo. Tiendo nebo kwong'ut nekonu ng'aliotab nekamwa pasta nekale ng'etietab Jeiso ko logoiwek chemiachen. Yekale ongilosu amu kikong'et eng kererit. Tiendo nanyine cham kotieni biik eng kutit, tiendo nerurei. Keboibochini ng'etietab Jeiso amu katerterisiet notok nekakiterter shetani akoi yetunet. Chamanikab Jehova kakeker akobo tuguk cheechen chekenetech kiboitinikab Jehova che tieme shetani kotyem kokirinda ng'oliotab ng'etietab Jeiso akoyai koek buch. Atyo koek buch kayanenyo akoek buch sarunet nekikinyoru. Kengikas akobo tuguk cheechen chekimwa biik akobo Jeiso ko akot ineti alake eng ekosiek chebo nguno komwoe kolen kibwa biik chekele aliens chebunu soet olimbo kipsengwetisiek olin chemakingen kibun biik chemo biik chechuo kitun akas kele kitun koit kobwa aliens special biik chekile chekoen ako nyolilen. Chakale uni kale kibunu arawet anan kibunu ano. Kero konet biik alake kaniset age chelen mang'et Jeiso kibwa aliens chekibunu Samuel makingen ak nyokochor borto. Kale koib bortoab Jeiso. Itebege ile ang nekikeroti biikab Galili koendi kotokostoi barak ko ngoro nekikichor.
Akigerote age neter ngomwoe just nekikitokostoi nekikigerote kele ng'o nitok so kokenai kele kakichor nekinye Jeiso neking'et ko nekikerot biikab Galili kotokostoi akatang songotisiek akop kotepe eutab tai nebo Jehova kwanda konye age kole aja akinye mang'et Jeiso kale kitindoi netupcho nekergei tuwai ketebe kele kinito tupcho kong'otakakimite komakikas ako ngotokakimi ko kiwo ibono komakikas kele kome akine akikekonor chebono makitinye history atya nebo aeng ko ngotakaka kimite netupcho ak Jeiso ko kiwo nebortoab Jeiso ngererit nebo Jeiso inendet kong'alal ake kole mang'et Jeiso kikuren hallucination kou yo ale uyo kitonui oi sikuya makile nebo kalabechani oi yani kale kitnya kisich hallucination alamala ikicheket chikimwoe kole ngakong'et so ngorete kou yo ngerionsa alamala sukoro tukun cheu kakong'et Jeiso ako kamang'et Tamirmiron. oi kero so kikotyem oindet kotyem kopol logoiwek chemiachen chebo kamang'unet eng ichek cheiyoni eng Jeiso so kotyem kokonech kemusmus akobo ng'etetab Jeiso yeityo koek buch kayanenyo akokonech kesich arogenet nebo meet nekinyoru koikeny amatekero akobo kamang'unet nekimi eng Jeiso komwowech as betutab kwang'wan kasi kikesu lesson nebo kwataini kong'alal kole oba ng'ony komugul uamchinote logoiwek chemiach biik tugul ne logoiwek chemiachen chekeamdoi amaking'alale akobo logoiwek chemiachen chechuto ko ng'olyo nekamwowech akobo ng'etiet kekere kele eng Marko 16 koitenyi ko 14 kekere Jeiso kale kingobata nitok kang'alalwech Pastor Nyalilei ole kinyonendo tindetab Jeiso koborchin ng'alamalei koborchin kale akingobata nitok as kale kong'ongchigei icheket 11 kotepchei eng amisiet ako kerkong kang'alyo neo nekameche keng'alal eng yukono kale ako kerkong kilya asobit ko kerkong Jeiso 11 chikeborchigei kale amu bistoennywa akuindo mugulelwekwak bistoetab ne akuindo mugulelwekwak eng or ne kotestai sirutik kole amu kimaiyan icheket chekiker inendet kokakong'et kisich akichek musmuset alamaliet kole tos kong'et iman ipkole betoret kekase komwoe Pastor koinde okererit orit ko maiyan biik maiyan akot alamaliet kole kakong'et Jeiso korok akoi konyone Jeiso koborchingei komishe eng meset akolechi kokerkong kolechi amune asimoyan kero kale kerkong Jeiso alamaliet amu maiyan kole kakong'et ak mising komwa kole eng kayanet anan kito nebo arogenet eng achek kenetigei kele kayanet neming'in ko kamukotaunegei utaunito nemech kinetkei kakimeche kenai kele kaka ng'olyotab akot musmuset betusiek chekitindoi eng betusiekab rani ko kekere akot eng alamalietab Jeiso nenyolunot kinetkei kele kiyoe ne asikobit makimusmus kayanet amu kimusmus kiboitinichu akinye Jeiso ako kerkong ketietab mirmirietab Jehova nekerech kong akichek akonetech akokonech kiyane kiman konyeritinyo kele king'et Jeiso kale nyu tamanak Joana eng Joana ngisoman akot Joana 20:24 ak 29 kenyoru chi nekikure Thomas ko ine nekimusmus Jeiso kole kakong'et kangiro kokerkong Jeiso alamaliet kokerkong amu kale kimaiyan ichek chikinyokomwoe kole kakong'et Jeiso ipkiborwech Joana nekale
kobarwe Johana Thomas nekale ki musmus ng'etetab Jeiso akot koit komong Jeiso ko kot nekimite Thomas komong ko kokerat kurget amu ingele komongu konyone chito ko lazima keat kurget asikelo ana yoingonya sikeyotuni sinyoko lakini kimong Jeiso ko kityongon ole kimite Johana ole kimite Thomas ako borchigei Thomas ako le Thomas kikale imeche isapsap ina ile isapsap ko ina lamok kimite in kelje kagin kole yo orneneas sapsap nguno si ani ile ka kyange kebar wi kole mite kasarta negoljin shetani oritin yo ng'olyot musmuset asikobit kien konetisiet neimasta ak elusiet amu maketinye komong'unet nebo ng'etietab Jeiso amaketinye logoiwek chemenye kamtai kokerkong Jeiso ala maliet asikobit kokochi ichek koyan asiyekakoyan kimuch kiyokto ng'okwek kipsengwet ak ichek kiyan akobo ng'etietab Jeiso asiyekakiyan kimuch kiyoktech amu metit nebo lesson nebo kwang'an kasi kolen oba ng'ony awamchi logoiwek chemechen logoiwek chemechen chebo ng'etietab Jeiso ko katerterisiet nebo meet ak tengekto komong'oi kibe keamda logoiwechu ngot ko makitinye kayanet korok ngot ko makiyani echeket akobo ng'etionito ko kikichob ala maliet asikobit koyan koker Jeiso kole kakong'et eng iman akoyan yeityo koba anyun koib logoiwek chemyachen nekikure Great Commission ne kipchin bororiet tugul eng oltinwek tugul ak ortinwek tugul kale eng kitabutab Mariko 16:15 akoi 16 kinga kochob Jeiso ala maliet tot koborchigei akoyan kole Jeiso nito nekakeker ako kaking'et eng kerenit eng iman kale kolenji anyun aba ng'ony komugul akoamchinet logoiwek chemech biik tugul koit 16 inendet neiyoni akibatisan kesaru ako inendet nemoiyoni kotun kirwokyin komwochi Jeiso anyun ng'olyotab logoiwek chemechen nebo yetunet eng age tugul neiyoni amu nakale age tugul neiyoni kotun kesaru age tugul neiyoni akibatisan ngapkosomani bikurkani kole inendet neiyoni kibatisan kesaru ako inendet nemoiyoni kotun kirwokyin achicha nyolunot kesoman komie nekale inendet neiyoni yeityo kibatisan kale kesaru kale ak nemoiyoni kotun kirwokyin ng'olyotab kayanet nebo kiyan akobo ng'etietab Jeiso nebo kiyan akobo sarunet nekinyoru eng Jeiso ko noto nekonech katiaknatet ak kachundaetab tengekto ak nesirei kokonech sobondab koikeny ak kebendete yeutik chelelachen amu kikeamde tugul ng'etietab Kristo ak kakeku katerterik tugul chekikonyi kityongon kanabtaet chekekanabech kebe gaa eng egonet nebo let netun egonet nekaech egonet nebo koikeny netun kakiker Jeiso kochorugei kimuchi keamda logoiwechoto myachen yekitinye kayanet eng oritinyo kale makimuchi keeku baorenik eng kit nemakiyoni kale ngomakiyoni kele kime Jeiso akong'et komakoi kiamde eng ng'ony tugul ng'olyondonito kora amu makiyoni kale kikichob ala maliet koyan korok asikobit koba koamda logoiwek chemechen eng kitabutab ng'ang'utiet 14 ketinye ng'olyotab Great Commission koitenyi kolo nemwoe kole nakyoker manakayat kotirenen eng soetab kipsongwetisiek kotinye logoiwek chemechen kolen oiwech Jehova akokoi tornatet kale kwomchin ng'ony komugul kutit age tugul bororiet age tugul kale komwae kutino kole oiwech Jehova akokoi tornatet amu kakoi saitab kirwokenyi malaikayat nekitirenen eng soet asikobit kwamda logoiwek chemechen ne noto nekikonech inye ak ane yekakiyan akobo ng'etietab Jeiso ak sarunet nekinyoru kekonech asikele opa akokochi komong'unet eng ng'ony komugul kenai kele kikong'et Jeiso akikoterter meet akiterter meet nebo oeng meet nekatache asikobit yeker eng inendet kenyoru sobondab koikeny ako sobondo nebo akoi akoi tun ketebi koboto Jeiso koikeny kamwochi Jeiso eng kanetisiet nekatestai eng yo kokochi kayamiset ala maliet yekingokolechi opa kokochi kayamiset eng netai koitenyi 17 komwochi kolechi yae kwong'utik ichek cheiyoni kale ak isubi kaboruneichu ichek cheiyoni
kale yobe kale koone ayi ga gote ngayne nyum kale ngalale engalalet nelele ko ngalalet ndo ko mangunet ngalalet nelele ko ngalalet namatindo aragenet dabaluset aragen ngalalet nibartoy ako bayboyet ngalalet nibartoy ako bayboyetab ngetietab Jeiso ko mangunet engije kiyeni amunit ako sarunet ako sabondo ako yetunet ko kale ngalaldos biju ako naay ko katengainetab Jeiso ngalen ngi Jeiso kara alamalde no waeng ko kalenji ako jobunay atibwetab urwetamet ami kara ko boto kala ribe Jehova ichek engneya kajita manak sisit nameyereno ak ngoye tuguk chebare ibiji komanyoru ngone ndamatin igonori eunek kwak biik chemyandos ako sotcho kiro akot Paulo yekiso serenet kilele kima akolal erenet ko kan biik kele kimekiro oribo kan choro meso kabut amu ako serenet lakini kikekany amakiro akot agenge kitestai Paulo kwamda ko kabarunet agenge nebo ribset ak kimnatet nemitei eng ichek kiyani eng weritab Jehova kale ina magonech kole abanyon akona mereno kona matengereno ke wanabut amu kangalale akobo ng'aliotab boriet nemiten kwenutab shetani ak chito ne angot ndakobune tugunwek cheune chawe boriet shetani komeche kotyem kokirinda logoiwek chemechen kale ketinye yetunet ne noto ko bo iman eng Jehova nebo let ko kale eng 19 kale kingobata kong'alaldos kimut anyun inendet kwo kipsengwet kingakomwochi ng'alechu tugul alamaliet nito 11 kale kobata nitok kale kimut anyun kwo kipsengwet akotebe utab tai nebo Jehova Bwana kiwa Jeiso kotokasta kipsengwetishek kale akochut akoi kipsengwet nebo somok kale akotebi ak Jehova Bwana kotebe utab tai nebo Jehova kale akiba anyun ngaiteta 20 kingako kotokasta kwo Jeiso itare kitabutab Marko komwoe ngaiteta 20 kole akiba anyun alamaliet kwamdaat eng oldo tugul logoiwechu miachen kale akobois noto kito nebo komonut kingokakwo Jeiso kipsengwet akotebe utab tai nebo Jehova Bwana yeityo kong'etyo alamaldet akobo kwamdaat logoiwek chemechen ko kit nebo komonut ko kale maba kora ichegei kale kibois Kiptaiyat koboto ichek Kiptaiyat nito mitei utab tai nebo Jehova Bwana komite kora koboto alamaldet newendi kwamdoi logoiwek chemechen chekakilecho kwang'ony komugul eng oret age kale akokimit ng'oliotab kabarunoik chekisuboti eng oret age kokamwoe kole yekibendi keamdoi logoiwek chemechen nekiyokten inye akane yekikesu kitabut ne Marko ko yekiyoktechi ko kale mitei Jehova kobotech kale okero ami koboto akoi kakesunetab kenyisiek kero kale obakoyai borosiek tugul koek alamaliet obasan ichek kainetab kwanda nebo weritab mirmiriet onet ichek tuguk tugul chekang'atak akokero ami koboto akoi kakesunetab kenyisiek kitabutab Mathayo chamerekab Jehova kikekonech kiong'notet yekakeker kinete kitabut ne Marko tugul kong'eteke kwataini akoi yekakeit tumwetab rani ketinye baornatet nebo ng'etietab Jeiso ak kamang'unet nebo sobon nebo koikeny amu kanetisiet neo kenyoru kwataini tugul ng'oliot nemitei ko yekakiyan kele kitinye yamdaet ak ng'etietab Jeiso konyolchinech kebe eng ng'ony komugul ak keamdochi ichek logoiwek chemiachen asikobit keib kokwet agenge yekikonyi kaketabkei nebo Jeiso. Tos mi chi netesei anan ko netebei? Len amen. Kongoi bikyok. Kibendi kinetigei eng kwotet nerubei amu kaketar kwotaini. Kebendi kinetigei kanetutik chebunu kitabutab Johana. Kaketar nebo Marko. Kokibe kurget eng kitabutab Marko. Kitabutab Johana kebendi kekwee kanetisosiek chebunu kitabunatak asikobit kinetkei eng kwotait nerubei nebo kong'etegei arawet 10 akoi arawetab 12. Ngondo Jehova akoberurech yekitesetai kiyoptoi logoiwek miachen yekikoini biik kokas akot eng YouTube
ke osoman ko tugul nga ke otek tebutik ke ko tugul chebo kabwaetenge iganyi Jesu arabi kyo ako yotok kele ngondo yu Jehova ako beruro ako getu yogaram kwata itna nyonei nebo ugi ne nyonei kongoi onge sanyo kimeje ngitoro nga muktende Jehova amu ibok pongut kongo muga ne tishene go inetech en kwata itukul ako ugi ne tamana somok nega giiti en betu tabrane aga ginet ke tuguk kejen kesich kamangunet ak yetunet nekikinyoru ngweri ngum yegib ke kartat ng murto yot kale ge uito ala ko malu ga go geske amu ga we ga terteri nga go terter tengek tang met age go nyona gi jek giani ke giam de itu ko lo nget yone ang mesungo ga terteri siet ak yetunet ako sa bandap kay do ye Jesu asobit kiyan nga man ak na sirei ye go bawre ne ki go bawre ni engulu ko ngon jabongon ko de gim na tet na wata ni miriet asobit ki mo ki logo ye jemnya chen jaba yetunet ko itu gote tagat tokol agore tagat tokol ak bi galak tokol ago to suwe galak tokol ang ni sire Jesu ye ri ni nyone ni mutay kabara sangot aga tinda wa ga tertere tamo ga tertere mone kongo ko bay tinu go bay sien ko tay tokol ko mogol go logo ke medien bay sien yo ga Jehova ngoret ne nege ngote ne rubey asoko bit ke bay siet de bo ti siet ak ne si tokol ko no mudor na tet ni tak so men yo engay ne tile ba Jesu ne tile yo amen Amen. Amen. Kongoi.